Desconfia a estrutura Partido Kunto e a suco Atavai, município Babonaro, lori fila ricas materiais de construção, usina faluk na berretan uma kbit like. Deputada bancada oposição, Maria Barreto, rato assunto ne ia intervenção durante plenária segunda-feira semana ne ia uma fukum Parlamento Nacional dele. Sino de telefone mai husi comunidade Fetofalo ida iha suku Atavai nebema ketan uma kvit lai e uma kvit lai ne agora processo construção hela mai be matéria nebema kaluriwara hera neba atau construção ne hanesan desino semente iha partido balo nebe makai ukun harukan estrutura iha base ba foti hototia partido nese kunto estrutura kunto iha suguatabai ba foti Hatamba lamentação né, deputado Partido Kunto, atual vice-presidente do Parlamento Nacional, Luiz Roberto da Silva declara, o enhira simo informação husi via telefone, lá ia 100% culia facto. Atu hatene los casos né, tem que tumba base de fiscaliza quedas, no hare homatang. Nabiat dihan kata kami estrutura Partido Kunto né, tumba atu impede o foti fila fala material dia maka atu halo umat kibit lain yang ihata baya o ya neba ini informasi yang belos hakun berenda kai yang kuilene anu politika ita labele halo propaganda politika kata tama kuntu ni estrutura ne la hanesan sena tene estrutura diferença bote peres maski kuntu ne foi makarinha dos negócios nem a usar propaganda falsa tuh saya, bosok tuh saya malah ini, nih nunggu. Satan dengan kata material dan atau haluk batu di like ini yang umat, ini impossible terus. Tambah dengan maka kita tentang porboto, mari kita persija kuliah buat nebe faktus, ini realidade. Kita lagi biar teleponia atau misalnya tambah tidak semuanya saya dan kita bosin ini enak yang benar atau los. Kita tentu madrata penghormatan. Ida memang yang kata fiskal lado. Ia ocasião né, Partido Kunto husuba Partido Sira, labele halo propaganda política falso. Niamos afirma, precisa investigar e manebe foi informação falsa li husi via telefone. Mas que Kunto foi hari, compara ho partido CNRT, estrutura lahanesang, no Kunto sidak bosok ninya povo sira. Reportagem Melda Fatima, Televisão Timor Post.